Football ni umwe mu mikino yinjiza amafaranga menshi cyane, haba ku bakinnyi, abatoza, abasifuzi ndetse n'abandi bagira uruhare muri football. Niyo mpamvu muri ino video tugiye kurebera hamwe top 10 y'abakinnyi bakize cyane kurusha abandi muri East Africa. Nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo umenye neza abo ari bo. Kuva ku mwanya wa 10 tujya ku mwanya wa mbere nk'ibisanzwe, aho tuza kuhasanga umukinnyi ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri East Africa. Tugiye kujya tureba umukinnyi ndetse turebe n'igihugu akomokamo. Natinze reka duhere ku mwanya wa 10 aho tuhasanga Bizimana Djihad ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Yavutse ku itariki 12 Ukuboza mwaka w'1996. Yavukiye mu karere ka Rubavu gaherereye mu ntara y'Iburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Bizimana Djihad yakiniye amakipe atandukanye twavuga nka Musanze FC y'abato, akinira Rayon Sport, nyuma yaje no gukinira APR. Yagiye anakina mu bihugu bitandukanye twavuga nk'Ububiligi ndetse na Ukraine. Ubu ari gukinira ikipe y'igihugu ya Saudi Arabia. Urumva ko Bizimana Djihad ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda ari umukinnyi ukomeye cyane muri football. Akaba afite imitungo myinshi cyane ibarirwa hejuru y'agaciro k'ibihumbi 958 by'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Bizimana Djihad agaragara kuri umwanya wa 10 w'abakinnyi bakize cyane kurusha abandi muri East Africa, kuko amafaranga agera ku bihumbi 958 by'amadolari y'Amerika. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane. Dukomeje ku mwanya wa 9 turahasanga Novayus Miloshi ukomoka mu gihugu cya Tanzania. Yavutse ku itariki ya 2 Nzeri umwaka w'2002. Uyu nawe akaba umwe mu bafite imitungo myinshi cyane bitewe n'uko yinjiza amafaranga menshi cyane binyuze mu gukina football ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Kugeza ubu afite imitungo ifite agaciro kagera kuri miliyoni 1 y'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Miloshi ukomoka mu gihugu cya Tanzania agera muri East Africa agaragara kuri umwanya wa 9 nk'umukinnyi wa football ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri East Africa. Dukomeje ku mwanya wa 8 turasanga Hakim Sahab ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Yavutse ku itariki 26 Kamena 2005. Urumva yuko ari umukinnyi ugejeje ku myaka iri hafi ya 21 y'amavuko. Urumva ko ari umukinnyi muto cyane ariko akaba yagiye akora ibitangaza bikomeye cyane, akagenda yinjiza amafaranga menshi. Uyu kandi yavukiye mu Bubiligi ariko afite inkomoko mu Rwanda. Akaba ariyo mpamvu yagaragaye kuri umwanya wa 8 w'abakinnyi bakize cyane cyose bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri East Africa. Uyu afite imitungo ifite agaciro kagera kuri miliyoni 1.1 y'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Hakim Sahab agaragara kuri umwanya wa 8 nk'umukinnyi w'umunyarwanda ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri East Africa. Dukomeje ku mwanya wa 7 turasanga Yusufu Ndayishimiye ukomoka mu gihugu cy'u Burundi gereye muri East Africa. Yavutse ku itariki 27 Ukwakira mwaka w'1998. Yusufu Ndayishimiye ni umwe mu bakinnyi bagiye bakina mu makipe atandukanye kandi akomeye. Akaba yaragiye yinjiza amafaranga menshi cyane, akaba afite imitungo ibarirwa agaciro kagera kuri miliyoni 1.3 by'amadolari y'Amerika. Urumva yuko amafaranga menshi cyane, akaba nta mpamvu gushidikanya ko Yusufu Ndayishimiye ukomoka mu gihugu cy'u Burundi yagakwiye kugaragara kuri umwanya wa 7 bitewe n'uko miliyoni 1.3 by'amadolari y'Amerika ni amafaranga menshi cyane. Dukomeje ku mwanya wa 6 turasanga Jamal Salim ukomoka mu gihugu cya Uganda. Yavutse ku itariki 27 Gicurasi umwaka w'1995. Uyu nawe yagiye akina amakipe akomeye cyane, yinjiza amafaranga menshi cyane binyuze muri football ndetse no muri business zitandukanye n'ibindi bikorwa bimwinjiza amafaranga hirya no hino. Kugeza ubu afite amafaranga cyangwa se imitungo ifite agaciro kagera kuri miliyoni 1.6 by'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Jamal Salim ukomoka mu gihugu cya Uganda agera muri East Africa agaragara kuri umwanya wa 6 nk'umukinnyi wa football ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri East Africa. Tugiye kujya muri top 5 cyangwa se umukinnyi wa football wa mbere bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi. Gusa mbere yuko tugera kuri top 5 nagira ngo nkwibutse, niba ari ubwa mbere cyangwa se ukaba usanzwe kuri uyu murongo wa YouTube ukaba utarakora subscribe ufungure inzogera, wabikora kuko ni ingenzi kandi bikaba iby'agaciro gakomeye cyane. Wibuke kutubwira muri comment uburyo wabonye ino video, utubwire umukinnyi wa football wagutunguye ndetse utubwire n'uwo wabonaga yagakwiye kugaragara muri top 10 mu gihe wabonye ko atagaragayemo.
Tudatinze reka dukomeze ku mwanya wa gatanu aho tuhasanga Saido Berahim ukomoka mu gihugu cy'u Burundi. Yavutse ku itariki enye Kanama mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu. Uyu nawe akaba yaravukiye i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Uyu akaba yagiye akina amakipe akomeye kandi atandukanye bikamufasha kwinjiza amafaranga menshi cyane. Kugeza ubu afite imitungo ibarirwa agaciro kagera kuri miliyoni ebyiri z'amadolari y'Amerika. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, akaba nta mpamvu gushidikanya ko Saido Berahim ukomoka mu gihugu cy'u Burundi yagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya wa gatanu nk'umukinnyi ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri East Africa. Dukomeje ku mwanya wa kane turasanga umukinnyi witwa Ali Samata ukomoka mu gihugu cya Tanzania. Yavutse ku itariki 23 Ukuboza umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kabiri. Akavukira i Dar es Salaam muri Tanzania. Uyu yagiye akinira amakipe atandukanye kandi akomeye cyane bimufasha kwinjiza amafaranga menshi cyane. Yagiye yegukana n'ibihembo bitandukanye, twavuga nk'igihembo cya Africa Player of the Year 2016. Muri uyu mwaka wa 2016 niwe wabashije kwegukana igihembo cy'umukinnyi mwiza ku rwego rwa Afurika. Urumva ko Ali Samata ukomoka mu gihugu cya Tanzania ari umukinnyi ukomeye cyane. Ibi byamufashe kwinjiza amafaranga menshi cyane, aho kugeza ubu afite imitungo iberwejeho agaciro kagera kuri miliyoni 2,300,000 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Ali Samata agaragara kuri umwanya wa kane nk'umukinnyi ufite imitungo cyangwa se amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri East Africa. Dukomeje ku mwanya wa gatatu turasanga Michel ukomoka mu gihugu cya Kenya. Yavutse ku itariki 26 Werurwe mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane. Yavukiye Nairobi mu gihugu cya Kenya. Uyu nawe yagiye akina amakipe akomeye cyane bimufasha kwinjiza amafaranga menshi. Kugeza ubu akaba afite imitungo ibarirwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 3,400,000 by'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Michel ukomoka mu gihugu cya Kenya agaragara kuri uyu mwanya wa gatatu nk'umukinnyi ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri East Africa. Dukomeje ku mwanya wa kabiri turasanga Bashir ukomoka mu gihugu cya Uganda. Yavutse ku itariki 15 Werurwe 2002. Mama we akomoka mu gihugu cy'Ubwongereza naho se agakomoka mu gihugu cya Uganda, gusa bakunze kuba mu Bwongereza. Uyu yakinira amakipe akomeye cyane bimufasha kwinjiza amafaranga menshi ndetse no kwagura ibikorwa bitandukanye. Kugeza ubu akaba afite imitungo ifite agaciro kagera kuri miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, akaba nta mpamvu gushidikanya ko yagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya wa kabiri w'abakinnyi bafite amafaranga menshi cyane muri East Africa. Tugiye kujya ku mwanya wa mbere w'umukinnyi ufite amafaranga menshi kurusha abandi muri East Africa. Niba ari uwaketse cyangwa se ukaba umuzi tubwiye muri comment. Niba uwo wakekaga cyangwa se wari wizeye ko yagaragara ku mwanya wa mbere, niba atari we tugiye kuhasanga tubwiye muri comment ubonaga yagaragara ku mwanya wa mbere. Nizeye ko wakoze subscribe kuva n'inzogera kugira ngo utazacikwa na video z'ubutaha. Reka dukomeze ku mwanya wa mbere aho tuhasanga umukinnyi witwa Victor Wanyama ukomoka mu gihugu cya Kenya. Yavutse ku itariki 25 Kamena umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe. Avukira Nairobi muri Kenya. Uyu akaba umwe mu bafite imitungo myinshi cyane ndetse n'amafaranga menshi. Kugeza ubu ibyo atunze bibarirwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 7 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Victor Wanyama ukomoka mu gihugu cya Kenya agaragara kuri uyu mwanya wa mbere. Witwaye nyuma ino video ndagushimiye cyane, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment kwibuka gufungura inzogera kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha. Tubwire uko wabonye ino video, tubwire umukinnyi wagutunguye cyangwa se wakekaga ko yagaragara muri top 10 utagaragayemo. Niba ari video wifuza tubwire muri comment. Nawe utaha.